Vatan, sonu көрілмеген халқымыздың сабыры. Vatan, баба деделерінің Қырымдaki қабыры. Vatan күзде япрақларда құрған ал тұсқандыр. Vatan, сенің genç қалбінде юхлап ятқан исяндыр. Vatan да ос юртunda ала алмаған аққынdır. Vatan кеніш чөлімізде қоққу сачқан ювшанdır. Vatan недір сорасам, чатырға бақ, чатырға. Сон анларсың, баш егерсің, номан адлы батырға. Vatan сенің истиқбалин, уянacak миллетін. Vatan nice kurbandan son tiklenecek devletin. Selam алейкум, Vatan uğrunda iç talmayıp köreşken azat sever sevimli halkımız. Akşam sörfünüz hayırlı olsun. Вітаємо вас, дорогі друзі! У цей чудовий вечір ми зібралися тут, аби насолодитися кримсько-татарською культурою. Ми тут, аби почути поклик батьківщини! Bu aydın залда ayını bugün toplaşkanımızın güzel bir sebebi var. Yani noyabr'ın 26'sında Noman Çelebijihan tarafından bizim milli cumhuriyetimiz ilan etilgen edi. Bugün bizler Noman Çelebijihan'ın gayesini devam ettirmeliyimiz. Baskıcılarının zulmuna bakmadan Kırım Tatarlarının oldu ve öyledi kalacak. Böylelikle keliniz hep beraberlikte bütün dünyaya Kırım Tatarlarının sesini da bir kere duydurayıq. Yaşasın Kırım, яңғырасın Vatan седасы. Майже 100 років тому кримські татари створили свою незалежну державу в Криму. Тоді вони скликали перший Курултай, на якому оголосили про створення Кримської Народної Республіки. Перший Курултай затвердив гімн, прапор та Конституцію Криму. Але наприкінці 1918 року в Криму відбувся більшовицький терор, який силою змінив владу і знищив Кримсько-Татарську республіку. З того часу наш народ почав боротьбу за свою батьківщину. І одним з найяскравіших прикладів боротьби за нашу батьківщину став лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв. Я запрошую на сцену Мустафу Джемілєва. Saygılı vatandaşlarımız, Ukrayna'nın merkezi Kiev'deki bu güzel konser salonuna hoş geldiniz. Bu konsertimiz Kırım Tatar Milli Kurultay'ın, birinci Kurultay'ın yıl dönümüne bağışlanandır. Bilesiniz, o kurultayın başında bizim efsanevi liderlerimiz Numan Çelebijihan, Cafer Seydamet gibi insanlar var idi. Ama toprağımız Bolşeviklerin işgaline uğradı. Numan Çelebijihan kurşuna dizildi, öldürüldü. Ve bütün kurultay delegatları ya hapislere attılar, ya ölüm kamplarına yolladılar ya da atıp öldürüldüler. 72 yıl sonra biz ikinci kurultayı topladık. Şükürler olsun, bu kurultayın yapılan işleri gayet çoktur. Biz vatandaşlarımızın öz ana topraklarına getirmeyi becerdik. Yavaş yavaş da olsa, büyük zorluklarla da olsa biz yavaş yavaş özümüzün toprağımıza sahip olmaya başlayan idik. Evet, zorluklarımız çok idi ama biz demokratik ülkede yaşayırdık. Yazık 2,5 yıl evvel 14 senesi bizim toprağımız daha bir işgale uğranıldı. Ve çok insanlarımız vatanlarını terk etmeye mecbur oldular. Bazılarına girmesine yasak ettiler, bazıları baskılar sebebinden özleri gittiler. Ama orada kalan cesur insanlarımız o serbestlik için hareketler yapmaktadır. Onlar inanırlar ki bu işgalcilerin günleri uzun olmayacak. Kırım yine de serbest olacak. Yine de Ukrayna'nın
içinde Kırım Tatar Milli Cumhuriyet şeklinde yine Cumhuriyetimiz olacak. İnşallah yakın zamanlarda hep beraber o konserleri o sana vatanımızda, Bahçesaray'da, Kakmeç'te geçirecekmiz. Kırım Yarımadası mutlaka serbest olacak. İşgalciler gidecekler. Sağ olun. Çok sağ olun Mustafa Ağa. İnşallah öyle de olacak. А я хочу запросити на цю сцену голову меджлісу кримсько-татарського народу Рифата Чубарова. Bizler bu aylangan tarih köpçeginde gene de öyle bir devirge geldik ki tarih bizge yeni bir şans göstere gibik. Bazıları derler ki nasıl yeni bir şans? Toprağımız, vatanımız gene de Rusların kolunda. Ama 99 ya da 100 sene evvelsi bu Rusya İmparatorluğu nasıl parçalanmaya başlandı? Şimdi biz yakın zamanda endi bu Rusya Federasyonu parçalanmaya başlanışını görecek ve Kırım ana toprağımız Kırım Yarımada gene de kendi milletinin koluna gelecek. Ve bu sebepten bizler buna hazır oluşumuz gerek. Ve bu sebepten burada Kiev'de bugün bu toplandığımız hem tarihi olayga bağlı hem milletimizin geleceğine bağlı. Ben ayrıca şimdi bu ana toprağımızdaki olgan sizlerimizin adınızdan oradaki olgan bütün milletimizge söylemeye isteyeyim ki birinciden çok büyük teşekkürler bildirmek isteyeyim. Oradaki milletimiz kendi birliğini, kendi namusluğunu bu ağır oradaki şartlarda sakladı. Milletimiz orada o kadar bu gelgen işgalcilerin o günde aslı boylarını boysunmadılar. Elbette bir pipis vatandaşlarımız peyda oldu. Bir pipis vatandaşlarımız peyda oldu. Bu pis kişilerden hepimiz uzakta olayık da onların da ceza zamanı gelecektir. Buradaki bizim bütün mesajlarımız oradaki milletimizge biz nerede olsak da hepimiz bir millettir. Bir millettir ve hepimiz şimdi milletimizi Rus işgalcilerden azatlaştırmak için hepimiz ona çalışıyoruz. Bizi şimdi bütün Kırım Tatar dünyası seyir etti. Türkiye'deki, Romanya'daki diğer bütün parçalarımız. Ben eminim. Bizler yakın zamanda böyle tantanalı bir toplantını Kanada Bahçesaray'da geçirecek. Oradaki Kırım'da bütün bu milletimizi şimdi saklagan, kendi balalarını, torunlarını korçalagan orada bütün milletimiz çok sağ olsun. Bizler de burada becerdiğimiz kadar bütün çalışmalarımızı tez Kırım'ı azatlaştırmak için çalıştık, çalışacak ve çalışıyoruz. Buna emin olunuz. Наш народ дуже талановитий, і в нас дуже талановита молодь. І я хочу запросити на цю сцену переможецю конкурсу «Татлисєс», фіналістку вокального шоу «Голос діти» Еліну Сосновську, що приїхала з Криму. Karşılayımız Kırım'dan boysunmagan yaş nesilini Elina Sosnovskaya ve Mavile Mamutovanı gürdeli alkışlar. Başlana yanı kureş Mende, sende, kalplerde yana ateş Yüreklerimiz surar bir gaynem Benim, senin, kızım sevgimizine Kırma sevda olsan Ana yurtta yaşasan Gelecek parlak olur inan Parlak olur
dilimiz, güçlüdür imanımız. Bağışlarım sana o canımı, can yürekten alkışlarım. Urf adet medeniyetimizni hürmet etip fırçalarım. Şanlı tarihimizni unutmay, yanı sayfa yazarım. Yurdim sana gönülden yanam. Gelecek parlak olur inan, parlak olur neslimiz kafi olur. Men buna inanırım, yaş neslimiz güçlüdür imanımız. İnan parlak olur neslimiz kafi olur. Men buna inanırım, yaş neslimiz güçlüdür Yaşasın bizim Kırım Tatar halkımız. Çok sağ olunuz. Оплески, оплески, оплески! Так, це наше майбутнє. У будь-якій національно-визвольній боротьбі основну надію покладають на наймолодше покоління. І я хочу запросити на цю сцену наймолодшу нашу гостю з Криму. Це Джемілі Абдулаєва із ліричним та витонченим танком «Турна».
Оплески, оплески, оплески! Наша перлинка з Криму, Джеміле Абдулаєва. Джеміле, а скажи мені, будь ласка, а в якому Криму ти б хотіла жити? Мен Тербез Кырымда яшамак истем. Яшасын Кырым. Ну, власне, я не очікував іншої відповіді. Дякую тобі. Дякую тобі, Джеміле. З такою талановитою молоддю Крим очікує велике майбутнє. А зараз я запрошую на цю сцену переможецю вокального конкурсу «Татлисєз» Софію Дінішаєву, що теж приїхала з Криму. Оплески, оплески! Kucaklayan bağlar, güzel kızlar her gitler. Koran çekmeye geldim, Koran'a geldim. Güzel de kızlar her gitler. Koran çekmeye geldim, Koran'a geldim. Amanım aman kurbanım aman, sevginden ben kanarım aman.
Софія Дінішаєва, оплески! Дякуємо, Софія. Сьогодні ми говоримо про патріотизм, про майбутнє Криму, про нашу молодь. І я хочу запросити на цю сцену дівчину, що піднімає до боротьби народ і сама займається цією боротьбою. Зустрічайте справжню патріотку, журналістку та телеведучу телеканалу АТР Гульсум Халілову. Ей хорланған, құллық еткен егетлер, яш татарлар. Отқа, суға, қанға қаршы, қаядай таш татарлар. Бұл фұрсатта біздер кене пармақ тішлеп қалмайық. Халық сарымай үйлешкен соң, біздер торта алмайық. Біз заманны аңламасақ, заман бізді аңламас. Көлтөпеде айтырсақ та, kimse бізді дыңламас. Көлтөпеде көл болыр да, көкке ұшып кетерміз. Иш кечкен сон, вай, шай екен, дерде пешман етерміз. Романовлар, Николайлар бізді жоймақ істеді. Ағыз açып бір сөз айтсақ, атеш сачты, сус деді. Татар кене түрленмеді, алданмады, битмеді. Бізді жоймақ істегенлер мақсадына етмеді. Бұ топрақ топ парчаланса, еріні жуса дерялар, бұтын дүния отқа жанса, өксіз қалса керялар. Біздер кене татар болып, татар түслі жатармыз. Тарихларына ақтардық мы, бұ сөздерге қанармыз. Қошылсақ та, чалышсақ та, бір ішке баш болсақ та, жатлар керген қапыларға бізді кіріп толсақ та, кене ішчі, жалпақ табан, қара татар, татармыз. Білмеймен не күнге жез, біздер яндық сатармыз. Айсу жарық yol тақтадай тұм-тұз болып тұрғанда, халық жылып, сыр-сырдашып, яны яшап құрғанда. Яне үшін біздер анда-мұнда қорқып пысып жүреміз. Çalışқанға мысқыл ете, яда дудақ көреміз. Arkadaşlar, егер біздер бұл құсырны көрмесек, халқымыз үшін çalışмасақ, жан талашып жүрмесек, біздер бозу қанды, отсыз жаяв татарымыз. Чықалмамыз бастырықтан біз ebedi жатармыз. Yükselteyik bu caşlıqны, avelensin, aylansın. Butun tatar yaşı, qarты, bir қазыққа байлансın. Ay tatarlar, siz dünyаны yutacaqsız. Desinler, bizler kene bağırayıq, ақымызны берсінler. Sağ olun. За останні 2,5 роки в нашого народу багато чого змінилося. В наших домівках проходять обшуки, нас називають сепаратистами на власній ж землі. Агресор звинувачує нас в сепаратизмі і багатьох з нас ув'язнили за нашу любов до Всевишнього. В застінках в окупанта знаходяться заступник голови Меджлісу Ахтем Чийгоз, Алі Асанов, Мустафа Дегерменджі та інші патріоти, що вийшли відстояти Крим у складі України. За час окупації ми втратили патріотів своєї батьківщини. Рішата Аметова, Едема Гасанова. Більше 20 кримських татар зникли безвісти, і останній з них – член регіонального меджлісу Ервін Ібрагімов. Він зник наприкінці травня, але й досі про нього нічого не відомо. Ми не маємо права здаватися, наша боротьба продовжується. Зустрічайте на цій сцені ведучу телеканалу АТР Ельмаз Асан.
Наша пісенна скарбничка наповнена любов'ю до батьківщини. Саме пісні протягом років боротьби допомагали нам і давали надію на повернення на рідну землю. Тож давайте слухати і насолоджуватися нашими піснями. І я запрошую на цю сцену талановиту співачку і виконавицю. Зустрічайте переможеця конкурсу «Татлисєс» Аділія Апсаїтова. Allah'tan kırıp halkıma emanet.
Vatanda tek yaşamağa arzumuz olan bakışını içlerinizden uçurman Kuvanıp vatanımızda hepiniz yaşan Kırımla ben Kırımlı vatanıma sevdalı Kırımla ben Kırımlı vatanıma sevdalı Kırım kızı neylerim ana sevdalıyım yurduma Kırım kızı neylerim ana sevdalıyım yurduma Kırım kızı değiller bana 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 sevdalıyım yurduma Sevdalıyım yurduma Sevdalıyım yurduma Sağ olun. Bizler bugün bu akşam devamında tekrarlanmaz duygularını yaşayımız. Çünkü her birimizin yüreğimizde vatan sevgisi yaşamakta. Ve bu vatan sevgisini bizge daima ATR teлеканалы aşılay. Yıllar devamında ATR ve Lale telekanalları nice gençlerimizge yollarını açtılar. Tatlı Ses yarışının sayesinde muzika semasında nice parlak sanatkarlarımız peyda oldu. Onlardan biri Tatlı Ses yarışının galibi o bugünkü kunde bizlerini bütün dünyaya taqdim etti. Buriana Kadyrova gürdeli alkışlar ile karşılayımız. Yaşımdaki hızlardan incedir
Бахчисарай займає особливе місце в історії кримських татар. Саме звідти, в далекому 1571 році, вийшло військо хана Дівлет-Гірая, що спалило більшу частину Москви. Кримсько-татарська кіннота славилася на весь світ. Вона була дуже могутня, і тому про кримських татар і досі пам'ятають в Європі. Тож я запрошую на цю сцену ансамбль Крим-Гончаляри із Бахчисарайською хайтармою. Saygılı misafirlerimiz, bugünkü akşamımızda el çırpmalar hiç tınmasın. Çünkü Kırım'dan gerçekten de cesur, boysunmagan artistlerimiz geldiler. Şimdi ise geliniz tekrar Riana Kadyrova'nın karşılayıq. Sizler için vatanım yeri yanğay. Benim bu derdim ne yağan yağmurda, ne yalancı sonbaharda, ne bomboş sokaklarda. Ezildi her yanım, kaybolur zaman yollarında. Gözlerim sokaklarda, sebebi vatan aşkı. İçim yanar, içim kanar da vatan. Kalbimde isyan boran vatan. Beni bu dertke düşman attı da canım gönlüm sana kurban.
bu güzel akşamımızı devam etemiz. Men ise şunu hatırlatmak isteyim ki bizler iki millet Ukraynalar ve Kırım Tatarlar kurashda bulunamiz. Ve birçok Ukraynalar bizge daima öz destegini gösteriyorlar. Ve artistlerinden biri bu Svetoslav Vakarchuk, o daima bizim yerlarimizni icra etti ve bizim bayrağımızı koteriyor. Bugünkü akşamımızda o iştirak edecek edi ama şimdi chet elde buluna. Ama bizler için maxsus selamını yolladı. Я дуже радий звернутися зараз до вас з екрану. Шкодую, що не можу сам стояти або разом з групою стояти зараз тут на сцені. На жаль, група зараз знаходиться далеко за межами України на концерті, але подумки ми справді з вами. І хочеться сказати вам слова підтримки і дати в своїй маленькій промові якийсь оптимізм. Я кожну поїздку в Крим, я пам'ятаю як якусь найголовнішу. Я пам'ятаю наші відвідини Бахчисара, пам'ятаю музику, і я все це добре пам'ятаю. І я, знаєте, мій досвід, книжки прочитані, які я багато в житті прочитав, кажуть, що, знаєте, історія, вона непередбачувана, і вона рухається за своїми законами. І я насправді думаю, що ми з вами не тільки можемо мріяти, а насправді від нас з вами залежить майбутнє і Криму, і майбутнє України, і майбутнє Криму і України разом. Повірте мені, в наших силах зробити так, щоб це майбутнє завжди було разом. Я думаю, що всі люди, які присутні сьогодні на концерті, мають просто об'єднатися не тільки на сьогоднішній сцені, або не тільки в залі, а кожного дня, пам'ятаючи, що Україна, кримські татари – це одне ціле. Сагенdim seni, сагенdim seni, сагенdim, так лагідно і не пускай. Сагенdim seni, сагенdim seni, сагенdim, твоя весна прийде нехай. Bizler tek birlikte düşmanımızı ille yenermiz. Şimdi ise bu sanağa öz meslektaşım Eskender Memetov'u davet etmek isteyim. Onun yüreğinde yaşayan duygular, vatan sevgisi inciler gibi tizilip, şiir satırlarından yer aldılar. Karşılayımız sanada Eskender Memetov. Полонив з дитячих літ мою уяву, рідний Криме. Ясною зіркою в імлі шлях осявав мені ти, Криме. Народу мрію вікову зростив ти в серці моїм, Криме. Зелений Криме, синій Криме, алмазний, золотий мій Криме. Моє найперше слово – Крим. Останнім буде слово Крим. Усі ці роки погляд мій до тебе звернений, мій Криме. Свої пісні й себе всього я віддаю тобі, мій Криме. Зелений Криме, синій Криме, алмазний, золотий мій Криме. Ми поклялися пам'ятати тих, хто помер в лиху годину. Ми прапор голубий крилатий передамо від батька сину. Розбили путами чужини. Наш шлях тепер на батьківщину. В зелений Крим, у синій Крим, в алмазний, в золотий наш Крим. Gerçekten de bizler acayip Dülber'den Dülber vatanımızdan sahiplerimiz. Ve Kırım Tatar halkı öz tuğan vatanımızda yaşadı ve yaşayacak ve hiçbir yavuz düşmanın ogunda boysunmayacak. Yeter ki umutumuzu joymayıq, birligimizni saqlayıq. Так, в нас обов'язково буде кримсько-татарська національна автономія. І я запрошую на цю сцену талановиту Іліну Сосновську та ансамбль «Крим-Гонджілери». Вони виконують пісню, що стала справжнім патріотичним хітом у кримсько-татарському середовищі. Тож давайте заспіваємо разом пісню «Yaşa benim halkım».
Қаршылаймыз!